Shosho bafethu, Thozi Simadlala lo. Silana emandeni ngihlangana nale moto le. Ngihlangana nale moto lena eyakacaba. Ngiyayibuka angazi noma kodwa amawindi akhona ngazi ukuthi ikhonto eshoda angazi. Yabona lo mbala wakhona uyangidida nami ukuthi konje ke lo mbala onjena ungawenze njani emawindini. Hey ngiyaqala ukubuka iquantum lengidede, hayi liyangidida ngempela ke leli. Konje umuphi umbala ongangena emawindini lana? Hashi, anyways ke silaba fethu kuyibandla nje lonke lalana emandeni lo association abashaya distance, abashaya local, abafona nje bafuna wonke ama-owner la emandeni afona uMthozi Simadlala ukhona. Masithi sitenga namaphethelo nemandeni sisuke siyibala lethani ke sinenzele imoto zenu simbozele. Silambe kakhulu asinayi GD6 asifuyile, siphila ngebandla, sithembe ibandla. Abafone wonke obasi.